The Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. The fifth Sunday of the Great Lent is called Debre Zeit, or Mount of Olives. It was called Mount of Olives because it was surrounded by olives, and our Lord Jesus Christ went to this mountain to teach every night. On this day, we remember the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ, the final judgment, and how we should be ready as Christians. In his first coming, our Lord and Savior Jesus Christ came in humility, born of a Virgin Saint Mary, to teach and preach about the heavenly kingdom, and also to heal and comfort the physically and spiritually sick. But in his second coming, our Lord and Savior Jesus will come in his heavenly glory with all his angels to judge the world, and he will judge us based on our beliefs and deeds on this world. During Judgment Day, he will tell the righteous, "Come, you who are blessed by my Father. Take your inheritance the kingdom has prepared for you since the creation of the world." And he will tell all the sinners, "Depart from me, all of you who are cursed by the eternal fire and prepared for the devil and all his followers." Matthew chapter 25, verses 31 through 46. The Bible advises us to be spiritually prepared for salvation and judgment today and not tomorrow. No one knows when Christ will come, so that is why God tells us to live a life of preparedness. We should strive in improving our relationship with God, our spiritual life, and participate in the sacramental life of the church by taking confession and Holy Communion. እታ ሓምሸይትን ኣብ ፍርቂ ዓቢጾም እትርከብ ሰንበት ደብረ ዘይት ተባሂላ ትፍለጥ። ደብረ ዘይት ተባሂለትሉ ምክንያት ድማ ኣብቲ እምባ ኣውሊዕ ዘይት ስለ ዘሎ እዩ። ጎይታ ኣብዚ እምባ እዚ ኣብ ግዜ ቀትሪ ኣብ ኢየሩሳሌም እናመሃረ ውዒሉ ምስ መሰይ ድማ ናብ ደብረ ዘይት ከይዱ ይምህርን ኣብኡ ይሓድርን ከም ዝነበረ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 37 ተጠቂሱ ኣሎ። እዛ ክብርቲ ዕለት ብዝግባእ ክንዝክራን ከነኽብራን ቅዱስ ፈቃዲ ይኹን። ደብረ ዘይት ናይ ሓምሻይቲ ሰሙን ናይ ጾም ዓርባ ኮይናን ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣቱ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ዝረኣዮ ምልክታት ዝነግሮም ካብ ትንቢት እነስተንተሉ ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፈና ከመይ ዜናቶም ሰባት ክንከውን ከም ዝግባኣና እምሃረሎ ዕለት እዩ። ካብ ሃይማኖት ከይንውፅን ብስነ ምግባር ድማ ዘይብቅዓት ክንረክብ ይጠንቀአና። ጎይታ ክመጽእ ከሎ ከምቲ ቀዳማይ መጽኣቱ ብትሕትና ኣብ መብልዒ ባስ ዝተረኸበ ዘይኮነስ ብኽብሪ ብእልፍ ኣእላፍ ቅዱሳን መላእኽቱ ተዓጂቡ ብግርማ ብመለኮት ምስጋና እዩ ዝመጽእ። ንዘፍቅርዎን ዝተኣዘዝዎን ዓስቢኦም ክቦም እዩ። ንዘየፍቅርዎን ዝተኣዘዝዎን ከዓ ብቃሉ ክፈርዶም እዩ። ህይወትና ህይወት ብርሃናዊ ቅዱሳን ክኸውን ኣሰሮም ክንስዕብ ኣለና። ኣብ ዳግማይ መጽኣቱ ንጻድቃን ንዑ ብሩካነ ለኣውየ ኢሉ ኩድሶም እዩ። ንሓጣን ድማ ህሩ እምየ ኢሉ ቀወሰም እዩ። ብሕብን ብጋህድን ዝተገበረ ኩሉ ዝግብሪ ሰብ ድማ ክቃላዕ እዩ። ከምቲ ክርስቶስ ዝብል እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ክድሕን እዩ። ካብ ቤተክርስትያን ክንመላለስ ክንማዕቀብ ብጸሎት ክንተግህ ንስሓ ቅዱስ ቁርባንን ክንመላለስ ይግባአና። ከም ምሕረቱ ድልዋትን ንቁሓትን ይግበረና። እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ውቁቼ ኢያስትክሙ ወንበሩ ድልዋኒክሙ። ጎይታና ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ከይስሕትዎም ተጠንቀቁ፣ ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ድልዋን ንበሩ በሎም። ብዙሃን ይመጽኡ በስምየ እንዘ ይብሉ ኣነ ውእቱ ክርስቶስ ወዘአዝለፈ ትዕግስቶ ውእቱ ይድህን። ብዙሓት ብስመይ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ክመጹ እዮም። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ። ወአመ ምጽአቱሰ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይትከወስ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወምድር ወይበክዩ ኩሎሙ ኃጥኣነ ምድር። ወዲ ሰብ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ኩሉ ሓይሊ ሰማያትን ምድርን ከንቀጥቅጡ እዮም። ኩሎም ናይ ምድሪ ኃጥኣን ድማ ክበኽዩ እዮም። ወይወርድ እግዚእነ እምሰማይ ዲበ ምድር በትእዛዙ ወበቃሉ ወበአእላፍ መላእክቲሁ በንፋተ ቀር። ጎይታና ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ብትእዛዙን በቃሉን ከምኡ ድማ ኩሎም ኣሻሓት መላእክቲሁ ደሃይ መለኸት እናስምዑ ክወርድ እዩ። ዘምሃበ እግዚአብሔር ይምሃረነ ኣብ በይእቲ ሰዓት እሞተ ኃጢአት እስመ ገባሬ ሕይወት ውእቱ እግዚአ ለሰንበት። ኣብታ ጊዜን ሰዓትን እግዚአብሔር ብምሕረቱ ካብ ሞት ኃጢአት የድሕነና፣ ንሱ ጎይታ ሰንበት ገባሪ ሕይወት ስለዝኾነ። As our Lord was at Mount Olive, he told his disciples, "Take heed that no one deceives you, and be prepared. Many will come in my name, saying, I am the Christ, but he who endures to the end shall be saved at the coming of the Son and Man.
meant all the powers of heaven and earth will be troubled, and all the sinners of the earth will weep. And our Lord will descend from the heavens onto the earth with his command and his word, along with thousands of his angels and the sounding of the horn. At that time, the Father will save us from the death of sin, for our Lord of the Sabbath is the giver of life. أذكري دنجل ولودك